Journey, what if? Mao ni imong sayop. Daghan negosyo, busy kayo, pero walay kwarta tungod sa pricing. Daghan halin, daghan customer, pero gamay ang nabilin. Ngano? Sayop ang presyo. Ganahan ka mahalin pirmi, mao nga pirmi nimo hunaw-naon, barato lang para dali mahalin. Yes, daghan buyer, pero ikaw ang kapoy. O ikaw pagyod ang gamay og ginansya. Pamilyar ka ni ka Journey? Daghan kayo ani sa small businesses. Paminawa niha. Pricing, dili lang numero. Pricing kay desisyon. Kung barato kay ka, gipugnan nimo ang imong kaugalingon. Gipugnan nimo ang growth. Gipugnan nimo ang future sa imong negosyo. Dili permi solusyon ang pagpabarato. Usahay ang pagpaklaro sa value ang solusyon. Karon, paminawan ni kay importante kay ni. Nganong naay motor nga tag 40,000 pesos o nganong naapod motor nga tag 10 million pesos nga pareha raman sila og gamit. Pareha raman sila mo andar. Pareha ra sila mo dala nimo gikan Danbantayan padulong Cebu City. Nganong naay karsones nga tag 100 pesos ug nganong naapod karsones nga tag 7,000 pesos nga pareha raman sila og gamit. Pareha ra sila mo tabon sa lawas. Same pod sa restaurant. Nganong sa uban restaurant mabusog na ta sa 100 pesos. Unya sa uban restaurant himong 100 pesos dili pa gani maigo sa appetizer. Diha nato mabantayan nga ang presyo dili lang tungod sa gamit. Ang presyo nagdepende sa kalidad, experience, brand, serbisyo, ambience, consistency ug unsa ang gibati sa customer. Kung pareha ra ang gamit pero lahi ang presyo, pasabot lahi ang balyo nga ilang gi-deliver. Mao ni ang dakong sayop sa daghang negosyo. Gusto og mahal nga presyo pero barato nga balyo ang gihatag. Og mao pod ni ang sayop sa uban. Taas kayo og balyo pero ginabarato ang kaugalingon. Ka Journey, mao ni ang common pricing mistakes. Barato ko para daghan customer. Daghan customer pero walay profit. Presyo sa silingan akong sundon. Lain-lain mo og cost, lain-lain mo og sitwasyon. Maluoy ko sa buyer. Luoy ka sa buyer pero wala ka na luoy sa imong negosyo. Okay ra gamay ginansya. Gamay ginansya karon, walay negosyo ugma. Ka Journey, mao ni ang simple pricing framework. 1. Know your real cost. Dili lang product cost. Dapat tanan kwintahon ang cost sa produkto, cost sa delivery, cost sa renta, cost sa sweldo, cost sa utilities, o cost sa imong oras. Kung wa nimo nahibaluan ang tinuod nga cost, hulat lang ka sa kalugi. 2. Add profit. Dili konsensya. Profit, dili kaaway. Profit maoy maghatag og sweldo nimo. Maghatag og buffer, maghatag pang-improve, ug maghatag sa imong pang-survive. Kung walay profit, habi ra na. Dili na negosyo. 3. Price based on value. Dili tanan buyer para nimo. Og okay ra na. Mas maayo bisag gamay customer pero klaro ang value ug sakto ang presyo. Kaysa daghan customer, unya ikaw ang kapoy ug unya gamay pagyud ang ganansya. People don't pay for cheap. They pay for value. Na ako'y nakita nga negosyo, barato kayo, permi sold out. Pero, permi stress. Pag-adjust nila sa pricing, nigamay ang ilang customer, pero nidako ang ilang kita. Ug nihapsay ang ilang huna-huna. Sometimes, less customers leads to more profit. Ka Journey, paminawa niya. Ang negosyo dili about unsaon nako pag-please sa tanan. Ang negosyo kay unsaon nako pag-build og negosyo nga mulungtad. Ug ang sakto nga pricing mao ang usa sa pinaka-importante nga desisyon nga imong buhaton isip owner. Kung naka-relate ka ani, follow this page, i-share ni sa Ka Journey nga pirmi nga barato sa kaugalingon. Comment pricing kung gusto ka sa next episode nato ugma kay customers.
ngano dili tanan buyer imong customer. Ka journey, dili ka negosyo para makapoy. Negosyo ka para mutubo. Push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di. Ka journey, trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Okay, kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka journey.